isaphila, i-MK isazobusa, i-MK isazodla omasipala. Abasiyeke ngento ethinda whatever Floyd or Ford or whatever November whatever, angisazi ngisho nesibongo sakhe, angilazi ngisho negama lakhe. Abasiyeke ngalowo muntu, abasiyeke ngalento mayibuye yaphi, athi kuphi izibuyi, ahlale kuphi, athi kuphi, mayibuye la. Futhi akho amavoti abazowathola, uthi ngibacaciseleke whatever lento abayizamayo la e-KZN, la particular la e-KZN, nama-comrades sizowatshela ko-live behambe bewugada umzila. Akho mayibuye la bazothatha amavoti e-MK la. I can assure you. Akusiyona organization yokudlala le. No. Uma la bantu beke bahluleka ukuyiphatha kahle, bablockeni bephume la. Viva MKP, viva. Bengithi angidlule nje bekhomanda ngiyanibingelela. Labantu laba sizowugada